Kulun padu keyang tuai manam semahi moga moga si domangku lah karya lang pahiku aksamo tuno lang langku. Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih. Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalbenya. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala buta kala ngupingin kaden betara. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sujatine tolik muda beratene jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. No belok ke walau serado lambat lah mungkin suwe cekalawan mangke wenang kita menati jan panggul mandi mengaran sang sangkul putih. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala buta kala ngupingin kaden betara. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sujatine tolik muda beratene jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sujatine tolik muda beratene jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Melahang malu melajah pangseken tawang pedeng lemah pang tusing elah
Pangtu sing campah, pangtu sing paling carleak ojo lemah, sing nawang kangin kau solahing andangan yu cek cara anak kudu. Merasa genep nawang sastra, adungang malu dadi kelawan dise, pangtu sing ngajuere nguncarang japa mantra, pang sing ngalih petara nemu kale, pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budungan. Pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede, sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung sede ngundang sekale ning skala melahan mandra belikat bicara kang singkan di pesu berduga bani negat di pengulung setre ngundang sekale skala melahan mandra belikat bicara kang singkan di pesu berduga. Segenep nawang sastra, adungang malu dadi kelawan dise, pangtu sing ngajuere nguncarang japa mantra, pang sing ngalih petara nemu kale, pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budungan. Pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede, sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung setre ngundang sekale ning skala melahan mandra belikat bicara kang singkan di pesu berduga bani negat di pengulung setre ngundang sekale ning skala melahan mandra belikat bicara kang singkan di
tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi cayan. Santiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usah ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis tako nang di Bali ye kone amat bebaik sekale ni skala ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih Santiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usah ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis tako
yen nepuk mobil mewah di jalanan, nake ngaden neng sing tain kuangan, makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawang kidat nih bemepudutan. Ulian ento dekan di mekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi dot tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih abedik. Yen dadi karyawan penyakit dua bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti lakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune dua penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede. Ento dekan di mekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi dot tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih abedik. Yen dadi karyawan penyakit dua bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti lakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune dua penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede.
cotek sambungin layu mekejang kotek tutur ngelantur nuturang empukan milu nuturang suargan jag paling tahu netiang buka mebalik wayang nenuturang cupa ke suarga satwa-satwara ada konden karuan saja sebatas order apang enyak ada kande pengenah ne paling bisa yen mula saja demennya tua lan satwa yang apa ne seken ada suut monto megarang empugan suut nyatuang suarga beswaya yan beserem rai yen ento terus budang badingan ane sekan kena hang jani apa nilai kerjakan buin mani pangedusing tutur ngelantur hidup mati depang widine ngatur satwa-satwara ada konden karuan saja sebatas order apang enyak ada kande pengenah ne paling bisa yen mula saja demennya tua lan satwa yang apa ne seken ada suut monto megarang empugan suut nyatuang suarga beswaya yan beserem rai yen ento terus budang badingan ane sekan kena hang jani apa nilai kerjakan buin mani pangedusing Jek peragat itu mang suarga kerjakan manis yang ada hidup mati depang widine ngatur
jalan hidup meletu sing keneban, bisa betenan, bisa masih beduran. Kedek metimpal ngeling, liang metimpal sebet. Mekejang pasti tain bakat rasa yang liang sing tadi uber sebat sing idang lidit. Mekejang misi seenu hidup di bumi. Kadi pemargi surya nyunarin bumi. Dina meganti pedang lemah pasti misi. Lemet tusing jelung sud sabar pasti luung. Kopi metimpal jajan yen rejeki tusing lakar kijen. Anteng restiti nunas dicering yang widi. Sabar ngarepin gegodan pasti ada pejalan. Tetep percaya tekening rua bineda dina nebrin mani. Pasti lungan teken jani. Yang sing tadi uber sebat sing idang lidit. Mekejang misi seenu hidup di bumi. Kadi pemargi surya nyunarin bumi. Dina meganti pedang lemah pasti misi. Lemet tusing jelung sud sabar pasti luung. Kopi metimpal jajan yen rejeki tusing lakar kijen. Anteng restiti nunas dicering yang widi. Sabar ngarepin gegodan pasti ada pejalan. Tetep percaya tekening rua bineda dina nebrin mani. Pasti lungan teken jani.
petagih kal belian. Ulian susuk, uling arsop lan restoran. Lu ke salon, beli macaki bererongan. Apa tagih asal bisa gen orang. Nanging jani gerik ulian keadaan. Jiwa dagang meronta besu dadakan. Mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan. Jani meririk di jalan ngabedagangan. Ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu. Desebet lu nak mekejang padu. Pidan nyetil megai di kantoran. Jani dekil uyak meabian. Deme seselan dua pangidang bertahan. Dumadak je ekonomi nebuin normal. Lan ke salon pulang buin perawatan. Nanging jani gerik ulian keadaan. Jiwa dagang meronta pesu dadakan. Mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan. Jani meririk di jalan ngabedagangan. Ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu. Desebet lu nak mekejang padu. Pidan nyetil megai di kantoran. Jani dekil uyak meabian. Deme seselan dua pangidang bertahan. Dumadak je ekonomi nebuin normal. Lan ke salon pulang buin perawatan. Ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu. Desebet lu nak mekejang padu. Pidan nyetil megai di kantoran. Jani dekil uyak meabian. Deme seselan dua pangidang bertahan. Dumadak je ekonomi nebuin normal. Lan ke salon pulang buin perawatan. Pipi sing ngelah
bas nekal jakan masih telah sepenge cara bebodo kalah kenang kebang pejalan ngetewang pengeng meuleh-ulehan pepesan Juma mekuli kapa-kapa nglasimpenan masih telah gedenan pekewe alian-aliane suka rasa singidang mekena ngitung nekal jakan ngitung maya hutang mekejang kenang sekaya sing karuan aneh ngai tiang jani uyang-uyangan sing ada apa sing ngidang ote tiang sing nekang sekaya jaga pragat bengong sing ngidang ngomong sing ada seluk di kantong semangan nyusuk kang pipis satusan kepedeng masih seduang tali kenang sing ada pemasukan penelah aneh kencang sebilang wai pesan Juma mekuli kapa-kapa nglasimpenan masih telah gedenan pekewe alian-aliane suka rasa singidang mekena ngitung nekal jakan ngitung maya hutang mekejang kenang sekaya sing karuan aneh ngai tiang jani uyang-uyangan sing ada apa sing ngidang ote tiang sing nekang sekaya jaga pragat bengong sing ngidang ngomong sing ada seluk di kantong semangan nyusuk kang pipis satusan kepedeng masih seduang tali kenang sing ada pemasukan penelah aneh kencang sebilang wai
nge-like ngomenin postingan, lantas messengeran WA-WA-an, saling perhatian. Bilang awai ngai kena he uyang makita tiang mengelang, kan tunangan sing bakat ruang cara jelekan kalah cegegan. Maka siap kaget yang agak sing lah riwayat jantungan, tunangannya bakat sudin. Ne cara Syahrini foto membikini, ternyata ceki kulian aplikasi. Ane mokohnya kata dilangsing, yen nepuk nak langsing pasti ngai pusing. Ne cungu bawak ye dadi lanying, ne mua pure radu ngeri. Awalnya kenalan tiang di Facebook, ulian nge-like ngomenin postingan, lantas messengeran WA-WA-an, saling perhatian. Bilang awai ngai kena he uyang makita tiang mengelang, kan tunangan sing bakat ruang cara jelekan kalah cegegan. Maka siap kaget yang agak sing lah riwayat jantungan, kapok yang nyesel yang bisi tunangannya bakat sudin. Ne cara Syahrini foto membikini, ternyata ceki kulian aplikasi. Ane mokohnya kata dilangsing, yen nepuk nak langsing pasti ngai pusing. Ne cungu bawak ye dadi lanying, ne mua pure mih radu ngeri. Maka siap kaget yang agak sing lah riwayat jantungan, kapok yang nyesel yang bisi tunangannya bakat sudin. Ne cara Syahrini foto membikini, ternyata ceki kulian aplikasi. Ane mokohnya kata dilangsing, yen nepuk nak langsing pasti ngai pusing. Ne cungu bawak ye dadi lanying, ne mua pure mih radu ngeri. Loh, kang wang je hidup ngajak beli lo. Dia
Biastun dewek beli sing keren lo. Nek penting beli seken ngajak ilo. Lo denyen lek pesu ngajak beli lo. Mare penampilan beli biasa lo. Nek penting beli saja terus neken ilo. Beli sing cara muani lenan yen pesu mewah ngenang nganggon payasan. Nanging tresnan li sujati kekening ilo. Pedek singkal dewek beli menduakan cintano. Percaya jeken beli biastun beli tunelu. Kuang lebih dewek beli masih nagelah ilo. Sujatine beli dot nutang ngaju mang adi di Facebook misi lebay cara timpal-timpale. Nanging sayang beli pusing bisa lo. Lo denyen lek pesu ngajak beli lo. Mare penampilan beli biasa lo. Nek penting beli saja terus neken ilo. Beli sing cara muani lenan yen pesu mewah ngenang nganggon payasan. Nanging tresnan li sujati kekening ilo. Pedek singkal dewek beli menduakan cintano. Percaya jeken beli biastun beli tunelu. Kuang lebih dewek beli masih nagelah ilo. Sujatine beli dot nutang ngaju mang adi di Facebook misi lebay cara timpal-timpale. Nanging sayang beli pusing bisa lo.